Ја негуваме културата како движечка сила на секое општество. Наша ТВ во Бугарија, Србија, Црнагора, Албанија, Косово, Словенија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Малта, Германија, Австрија, Швајцарија. Да ја разбудиме креативноста и да ја оживееме соработката. Ви го представуваме Белград, Република Србија. Се сретнавме со врвни актери, музичари, сликари, творци во уметноста. Некогашни идоли на дамнешните и идните генерации кои говорат за своето искуство, актуелните општествени и човечки промени. Вук Радивојевиќ, директор на еден нов, свеж, авангарден театар во изразот, Beogradsko dramsko pozorište. Počeli smo da se vrtimo u krug, da nema novih motiva, a novi motivi znače prilika da radite sa novim kolegama, da upoznajete nove teatre. Јук веќе неколку дена сум во Белград, дискутирам со колеги за театар и некако имам чувство дека тука публиката многу повеќе е навикната да оди на театар отколку кај нас. Имаш прво како режисер, сакам да ти се обратам како на режисер, потоа како на директор, кој што води една многу важна и голема театарска институција. Имаш над 100 продукции, многу актери поминати, многу институции, многу директори и така натаму. Што е она што сега, кога ќе погледнеш од оваа страна како директор, кон сето тоа што си го сработил, што е она што те водеше често како мисла да продолжиш напред и напред. Оти, нели, тоа е суштината на нашата работа. Цело време да одиш напред, без да гледаш назад. Pa da, napred i uvek iz početka. Sa svaki novi projekat je uvek novi početak. Pa, ja sam došao na ovo mesto u maju mesecu 2019. godine, tako da evo, ovo je već jedno 3,5-godišnje iskustvo vođenja kuće u zaista jednim vrlo specifičnim okolnostima, da često u šali kažem da se ja nisam prihvatio ovog posla posle 30 godine karijere reditelja, da možda ne bi ni bilo korone, da možda ne bi započeo rat u Ukrajini i ko zna šta nas sve čeka u vremenima koje slede. Ali tim mojim dolaskom u stvari jedna od prvih stvari je bila ideja formiranja rute, koja evo počinje sada po 4. put u izdanju u Beogradskom dramskom pozorištu. I ta u stvari ideja formiranja, okupljanja 6 teatara iz glavnih gradova bivše zemlje u stvari postavila jednu vrstu ideje i nekog koncepta za 4-godišnji ciklus koliko traje mandat, ukoliko pre toga nadustanete ili ukoliko vas ne smene sa tog mesta. Dakle, da u te 4 godine spajamo, objedinjujemo jedan teatarski i geografski prostor koji je prosto imao svoju bogatu istoriju i da pravimo te mostove koji su nam jako važni, da širimo tržište, jer u svim našim relativno malim republikama na neki način i dolazi do prezasićenja, bez obzira što dolazi nove generacije, ali nekako počeli smo da se vrtimo u krug, da nema novih motiva, a novi motivi znače prilika da radite sa novim kolegama, da upoznajete nove teatre, da se predstavljate pred novom publikom i da širite neku svoju misiju. Sad, to je nešto što je u stvari bila ta odlučujuća moja odlučujući neki moment zašto sam prihvatio ovu poziciju. Ja sam do sada u karijeri imao nekoliko poziva
da preuzimam neke teatre. Da, da. I stalno sam bežao od toga iz razloga jer prvo ja sam odrastao u pozorištu Bora Stanković u Vranju. Mi smo sticam okolnosti se iz Beograda preselili u Vranje kada sam ja imao samo 2 meseca i bukvalno sam i prohodao na sceni i moj otac je bio direktor pozorišta u Vranju 37 godina i znajući šta znači taj posao i koliko on traži i određene žrtve i posvećenje i tako dalje, ja sam uvek govorio ne, ipak znajući šta je to, ja ću se baviti svojim poslom reditelja i bavio sam se zaista bez prekida. Evo, naredne godine će biti ravno 30 godina, to se računa kod nas od ispita režije na 3. godini, to se računa kao prva profesionalna režija i to je bila moja režija u pozorištu Boško Buha na večernjoj sceni u sezoni 93-94. I evo do 2023. na 4. ću praktično imati 30 godina neprekidnog rada kao reditelj i kažem, izbegavao sam te ponude upravo, kažem, zato što je to značilo da moram i da na neki način zaustavim svoju karijeru reditelja, jer je gotovo nemoguće voditi i jednu i drugu stvar paralelno. Ja sam neke svoje ugovore završio jer je korona prolongirala i to mi je bilo jako teško da svoje režije u pozorišnim terazijama, na primjer musical nastao po Bajaginom opusu sa druge strane Jastuka ili u Srpskom narodnom pozorištu od Deobe, Dobrice i Ćosića. Teško je to bilo raditi iz ove pozicije, jer ova pozicija zahteva da zaista radite kao Drakstor 024, da budete dostupni svima u svakom trenutku, jer jedino tako možete napraviti i ostvariti neku ideju koja je pred vama, a ovdje ideja jeste bila, s obzirom da je Beogradsko dramsko pozorište najstariji gradski teatar u Beogradu, osnovano je 12. avgusta 1947. godine, kao jedno vrlo moderno, savremeno pozorište, kao replika osnivanju, naravno, Narodnog pozorišta, nacionalnog teatra, koje je negovalo svoju tradiciju na jedan određeni način. I Beogradsko dramsko je unelo jedan potpuno novi duh kada je osnovano, igralo jedan repertoar, potpuno jedan savremeni repertoar, tada najpoznatijih svetskih pisaca, poput Tennessee Williamsa, Eugena O'Neilla i tako dalje. I na osnovu Beogradskog dramskog su nastali drugi teatri na Balkanu i na jugoistoku Evrope. Tako da je ta snaga Beogradskog dramskog njegovog snimanja bila ogromna. Sad iza toga, naravno, usponi padovi i tako dalje. I do pre, eto kažem, nekoliko godina je, da kažem, zapalo neku svoju fazu koja nije bila dovoljno, ajde da čak kažem, dovoljno kvalitetna za neki širi teatarski svet. I to je, s druge strane, i bio motiv da se uđe u jednu kuću u kojoj je moglo da se radi na neki način iz početka. Ne po onoj definiciji da od mene sad počinje neka nova istorija, nego naprotiv da je stvar dovedena do neke vrste kraja. Pa sad je moglo da se na taj način da se uspostave neki novi principi, novi sistemi, nove estetike, poetike i da se formira neka priča iz početka, jer se prosto ovo pre toga potrošilo. I samim tim se nekako, da kažem, dovelo u poziciju da može da se radi iz početka. Mnogo temi mi otvori во глава. Pa dobro, ja to onako da kao nekom širem luku predstavim razloge dolaska ovde i u stvari ono šta je bila neka ideja. Da, знаеш, ти си пораснал во театар, си ја видел одблиску секоја проблематика на сцена. Јас исто така пораснав во театар. Моите родители се генерација на КПГТ, целата таа идеја, и само сум слушала за тоа, знаеш, и некако Рута е нешто што е многу голема вистина за тоа како сите овие држави на некаков начин да го споделат своето искуство, не само да споделат, туку и да се споредат каде сме ние, каде се другите. Многу е важно и за нас младите тоа, нели, да тоа што кажа, да се запознаеме, да соработуваме и така.
Дали мислиш дека, го спомна ова за директорите, како, нели, не е се дека почнува, сега јас сум директор и се почнува од мене, нели? Мислам дека тој е проблем, многу често се случува во театарските институции, дека како не може, нели, сега да почне нешто. Има историја, има огромна историја тој театар. Јук, што мислиш? Навистина имаш многу продукции позади себе. Дали мислиш дека еден режисер во својата кариера е подобро да направи 10, само 10 представи или да направи 100, 200? Кој е според тебе, не знам, не подобар начин, туку не знам што мислиш, што е подобро, што те носи кон нови откривања? Како размислуваш ете нататик? Pa to je krajnje individualna odluka, jer postoje reditelji poput Bojana Stupice ili Miroslava Belovića koji su imali veliki broj režija u svojim karijerama, ja mislim preko 150, na primer, režija su ostavili za sebe, a da su bili u stanju da čak paralelno rade na 2 projekta, da imaju probe u jednom i drugom pozorištu. Znaš što moj prijatelj Jagoš Marković kaže, ja to nikada ne bi mogao, jer on je prosto tako razmišlja i tako se osjeća da kad nešto radi, može biti posvećen samo jednom projektu i u predpripremi, pripremi, realizaciji, pa čak u nekoj vrsti nekog post perioda u kojemu je potrebno vreme da nekako izađe iz svega toga. To određuje u stvari i dinamiku onoga koliko možete da radite. S druge strane, što se samo kvaliteta tiče, u nekim mojim razgovorima sa Brankom Cvejićem, u stvari u vreme kada sam ja postao direktor BDP-a, i pitao me, seli smo se u Budvi na festivalu i kaže kako planiraš, šta misliš, kako ćeš da uopšte radiš, tako dalje, u tako nekim u razmeni iskustava, njegovog ogromnog iskustva koji imao kao dugogodišnji čelnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, kaže, vidi, moj ti je savjet, radi što više, zato što ćeš na taj način izbeći priliku da napravite lošu sezonu. Jer ako bazirate sve na 1, 2 ili 3 premijere, živa je to stvar. Može se dogoditi da jednostavno te premijere ne budu dovoljno uspešne. Ali ako budete radili 6, 7, 8 ili 10, u tom broju će se sigurno dogoditi neke predstave koje su značajne. Tako da ja i zaista mislim da u mojih 120 režija, ako mogu da se sa 10% urađenog, zaista onako, kažem, ponosno predstavim kao reditelj i kažem da, napravio sam 10, 12 predstava koje su bile važne za što za srpski, što za regionalni ili neki internacionalni pozorišni život, šta bi bilo da sam uradio mnogo manje? Jer da sam iza sebe imao do sada ovih 30 godina, da sam radio 1 u sezoni, imao bi 30 režija iza sebe, sa tih 30 bi onda rekao da, napravio sam možda neke 3, jer to je kao neki, ako, eto, uzmemo neki prosek, šta bi se moglo smatrati nekom uspešnom sezonom. Zato je nama i ovde u toj odluci da radimo veliki broj premijera, nije bi uopšte odlučujući faktor budžet. Jer što se teatra tiče, poznato je staro pravilo, para nikada dosta. Zato što, kad to kažem, zato što su budžeti uvek nedovoljni. Radili malo, radili umereno ili čak možda i u nekim trenucima i preambiciozno, uvek će nam sredstva nedostajati. Ali ta odluka prva je bila iz praktičnih razloga, nama je nedostajao drugačiji repertoar, zapravo repertoar koji smo želeli da uspostavimo. Nama je na repertoaru ove kuće ostalo nekoliko vrlo značajnih predstava koje su stvorene u prethodnim godinama, ali onda smo krenuli naravno sa jednim brojem premijera koji je na primjer bio 10 u godini, jer smo mi, evo, ovde stoji brošura, mi ne gledamo više sezone, gledamo godine zbog finansiranja i tako dalje, neko zbog prezentacije.
nama je godina značila 10 premijera, 2 meseca pauze, ne igramo u januaru, ne igramo u julu, znači svakog meseca po jedna premijera, što je zaista ogroman broj. A s druge strane je to značilo u stvari uvođenje u ritam glumačkog ansambla i dovođenje, podmlađivanja ansambla i iskustva rada sa najznačajnijim rediteljima Srbije, regiona, Evrope i da se u što kraćem periodu podigne nivo i kvalitet glumačkog ansambla, same produkcije kuće, tehničkog sektora koji je takođe uvek u zaostatku, jer tehnika tom brzinom napreduje da prosto ne može ni da se postigne. Tako da u stvari ova neka gotovo šok terapija i neka adrenalinska injekcija bila vrlo važna da se podigne opšta mobilnost. I da se s druge strane podignu ambicije do najvišeg mogućeg nivoa i da se mi kao kuća Beogradsko-dramsko, koje je, ako je nekada bilo perjanica, u nekom širem kontekstu, zašto ponovo ne bi bilo? Jer na kraju krajeva to jeste bio osnovni motiv zašto sam ja i prihvatio da dođem ovde. Odlučujuća je bila u mojim razgovorima sa čelnicima grada njihova ideja da Beogradsko-dramsko ponovo zasija starim sjajem. Tako. I rekao sam onda, ako je to i vaša ambicija, onda to može biti naša zajednička ambicija i ajmo da krenemo onda tim putem. I dostigli smo jedan nivo koji jeste jako visok i koji pravi jednu referencu koja sa svim ovim autorima koje smo imali kroz ove nepune 4 godine nam daje za pravo da kažemo da, mi na repertoaru imamo, evo, poslednjeg za sada u nizu, Franka Kastorfa kao najveće evropsko rediteljsko ime i to je bio neki naš cilj možda na kraju ovog mandata. On se sticam okolnosti dogodio nešto ranije i sada već upadamo malo u jednu situaciju da kažemo taj nam se istorijski, zaista istorijski projekat je dogodio, govorimo o božanstvenoj komediji Dantea u režiji Franka Kastorfa, dogodio čitavu godinu pre plana. Sad treba i ovu sledeću godinu koncipirati tako da nam nekako ta motivacija se zadrži i da vidimo šta je to što će nas u narednoj godini 23. zanimati, da prosto i nas i publiku kod nas očigledno sad očekuje neke visoke standarde i očekuje da ovde vidi stvari koje ne može videti u drugim teatrima. Mnogo silni naslovi, mnogo silni автори, имиња, режисери. Јас сум гледала неколку представи, последните неколку представи, Божествена комедија ја гледав. Это е страшна, толку прецизно, толку многу силна представа, многу важна представа. Тоа е многу важна представа. Знаеш, сите кажуваат, ама многу трае. Нема, не трае. Мислам. Слажем се. Тоа е многу важна представа. И треба да се гледа неколку пати, тие на многу нивоа. Те тера цело време да откриваш нови работи, да се прашуваш себе каде сум, што сум, кој сум, независно дали се бавиш со професијата или не. Тоа се големи представи кои што одново те тера да откриваш нови работи. Многу силен ансамбл. Младите актери сум ги гледала неколку пати на сцена. Навистина се многу силни и можеби ова е редок театар, да речем, кој што има соработници, многу млади актери кои што се многу квалитетни, им се дава шанса, тоа е многу важно, нели? И многу шарен репертоар, пак ќе се вратам на репертоарот. Што за тебе и како режисер и како директор значи осовременување на класиката, на класичните автори? Дали си повеќе за она што го викаме спектакл, мегаломанско, или нешто што е, не знам, празна сцена и актери? Што е тоа ново, што е тоа свежо, што е тоа современо за тебе во градење на таа репертоарска политика? Pa uvek je ideja najsvežija. Ideja može biti plasirana kroz minimalistički rukopis, a naravno i kroz maksimalistički. To je pitanje
pitanje poetike samog autora. Ali ono što je za nas kao kuću bilo važno, to je da uspostavimo neke repertoarske linije kojima ćemo se kretati od prve godine, pa evo sada ulaskom u četvrtu. A to je da je važno da negujemo savremenog dramskog pisca, naravno od domaćeg do internacionalnog, da tražimo najsvežije i autore koji ne samo po godinama, nego prosto po nekom senzibilitetu i po tematici pružaju zanimljiva viđenja vremena u kojima živimo. S druge strane, da to budu, ukoliko je moguće, pošto smo mi jedini teatar koji u sebi nosi ime grada kao Beogradsko dramsko pozorište, da pronađemo i komade koji ili su tematski vezani za beogradske priče, ili su autori koji su rođeni Beograđani i tako dalje. Treća linija koja je za nas bila važna, to je takozvani osvrt na klasične pisce, komade, i ta odluka je bila posle, evo, iskustava sa koronom, i odluka je bila da nekako ova godina bude posvećena 22. klasici, koja organski ne pripada baš Beogradskom dramskom pozorištu, jer, kažem, mi smo teatar koji se ipak bavi savremenim piscem, ali u tumačenjima reditelja koji imaju fantastičnu anticipaciju savremenog trenutka i jednih estetika koje prilagođavaju te klasične komade modernom rukopisu. I zato je ova godina zaista bila posvećena velikim svetskim autorima, i završit ćemo je 30. decembra sa komadom Idiot Dostojevskog, po romanu, naravno, u dramatizaciji našeg izvanrednog romanopisca, inače Vladimira Tabaševića, dobitnika brojnih nagrada, čiji roman je ovde takođe postavljen na scenu, Tiho teče Mississippi, u režiji Ivice Buljana, a Ivica Buljan režira i Idiota, Ivica Buljan koji je jedan od najznačajnijih takođe regionalnih reditelja. I tako da je to u stvari neka odluka je upravo išla u tome da mi imamo predstave koje se igraju na, kao što su predstave Diego Debre, gotovo na praznoj sceni, Antigona, sa potpunim, tako on je radio Bala, Brechtovog, i Antigonu, Sofoklovu, ali imamo naravno i Franka Kastorfa koji je izgradio čitav jedan grad, što kroz sam dekor, što kroz taj veliki LED ekran na kojem se u live-u emituju inserti iz interijera u koje glumci ulazi i tako dalje. Tako da smo u stvari imali pre svega kroz scenografiju Aleksandra Denića velike scenografije, i kroz scenografiju autorskog projekta Erzana Montaga takođe jednu zaista veliku građevinu, predstavi Living Room, na rotaciji i tako dalje, ali smo, kažem, imali predstave koje se igraju zaista u jednom, gotovo ono što bi rekao Peter Brook, u praznom prostoru ili sa minimalističkim dekorima i rekvizitom. Ali opet, kažem, izbor pada pre svega na temu, ideju koja nas interesuje, a nakon toga autori svojim putem prolaze i kreiraju predstave koje će kasnije gledati. Колко време ја работевте Божествена комедија? Božanstvena je imala jako dugu pripremu, da kažem, ta gotova priprema su, kako se vratim unazad, to je trogodišnji razgovori pre svega sa Frankom Kastorfom. Sretali smo se u različitim gradovima Evrope gde je on radio, i zaista je u početku izgledalo kao da to baš i nije realno da se dogodi da on stigne u Beograd, zbog zaista i njegovog rasporeda koji je bio toliko gust. On je jedan od reditelja čiji je ritam do korone bio po nekih 7 premijera u toku godine. Računajući i operu, naravno. Za jedna godina? Za jedna godina. 7? Da. Zato što je on, naravno, opere je radio kraće nego drame, ali njegov rad užasno specifičan, i
vratit ću se na to, hoću da kažem da je izgledalo nerealno da mi da ne kažem najznačajnije, ali jedno od najznačajnijih evropskih imena dobijemo. Opet kažem, nisu finansije presudne, nego je odluka čoveka koji nikada nije radio van nemačkog i francuskog govornog područja, koji nikada nije radio na jugoistoku Evrope, da ga mi motivišemo da on ovde dođe. Presudilo je naravno s jedne strane prijateljstvo, njegovo prijateljstvo sa njegovim prvim saradnikom, scenografom Aleksandrom Denićem, koga smo već pomenuli, koji je i naš, odnosno moj, da kažem, savjetnik za međunarodnu saradnju i tako dalje. Jer Denić je njegov scenograf već čitavu deceniju i ta izvanredna izložba Dekada koja se dogodila ovde u bioskopu Balkan je pokazala šta su oni se stvorili u ovih 10 godina unazad. Ali je bila vrlo bitna činjenica da, pošto je Frank Astorov rođen u istočnom Berlinu, prosto čovjek koji jako dobro razume ove prostore i ne samo da ih razume, on ih i jako je vezan i da kažem čak ima neku posebnu emociju ka balkanskom podneblju. I onda možda posle nekih godinu dana sretanja i razgovora sećam se da u jednom trenutku mene pozvao Aleksandar Denić, jedne večer rekao, kaže, Frank je odlučio da. To nikad neću zaboraviti, naravno, jer to je značilo ostvarenje snova naših. I rekao sam, jesi ti siguran da je rekao da? Da, kaže, rekao je da, idemo u Beograd. 22. idemo u Beograd. I tako se dogodilo. Sam proces je trajao 2 meseca. 2 meseca? 2 meseca je trajao sam proces i on je počeo u početkom septembra, mislim da je bio 5. septembar, premijera je bila 29. oktobra, ali je i u junu mesecu imao jedan važan susret baš u ovoj prostoriji ovde, gde smo mi sada sa ansamblom. I sad dolazim do onoga, njegov proces, njegov način rada je potpuno jedinstven. Jedinstven je zato što on svakoga dana u gotovoj scenografiji i gotovim kostimima unapred, u dizajnu svetla koje se tog dana dodatno, da kažem, koriguje, uz kompozitora koji sedi pored njega i zajedno sa njim pravi izbor muzike ili komponuje stvara. Znači, oni svakoga dana urade, kao na snimanju filma, određenu minutažu predstave. I svakoga dana je on jedan deo predstave uradio. I onda on samo ide dalje i dalje i poslednjih par dana pred premijeru se vrati na celinu, što je za glumci bilo jako čudno u nekim momentima, vrlo stresno. Sigurno, da. Ali ih je s druge strane, ono što je takođe meni vrlo značajno bilo, podsjetio je glumce na značaj domaćeg zadatka. Glumci su shvatili da moraju da rade individualno. Doma. Da rade kod kuće, tako je. Da čitaju, da razmišljaju, da uvežbavaju i da su nekako probe sa njim kao snimanje kadrova za određeni film. Gde nema mnogo prilike za popravljanje, taj popravljanje može da se dogodi eventualno u samom finišu ukoliko ima vremena. Tako da je, u stvari, ta količina teksta u 4,5 sata trajanja predstave, ta količina teksta koja se izgovara, jer on je poznat po tome da jako voli, kod njega je tekst vrlo dominantan, jer je pre svega i dramaturg. Ta količina rečenica i pasaža i ukrajanja ne samo Dante, nego i Handkeovog Golemanog straha od penala i Mendelštama koji je pisao o Danteu, i čak i delova Dostojevskog iz nekih njegovih rukopisa, ali koji postoju organsko tkivo, je zahtevala zaista jedan izuzetno ozbiljan rad i zato je izbor glumaca trajao. Trajao je zato što je bilo važno izabrati glumce koji će moći da isprate njegove zahteve. Da. I na kraju se eto dogodilo da smo dobili, ja zaista mislim, jedno pozorično remek delo. I svakog dana dobijamo poruke ljudi koji predstavu gledaju. Naravno da tu ima publike koja i napušta predstavu, jer je i on i poznat po tome da, pošto njegove predstave traju tako od 4 pa do 7-8 sati.
I ima ljudi koji prosto se ne prepoznaju, ne identifikuju, ne budu u stanju da se prosto, da uđu u tu vrstu rukopisa. Ali publika koja ostane do kraja i mišljeno je kao neka vrsta prolaska kroz pakao, da, i kroz određeno čistilište i nagovešte raja do kraja, tako da i publika u stvari doživlja određenu katarzu na kraju sa Danteom i Beatrice pod tom kišom i nekom vodom i nekim preobražajem na kraju, da nekako se zato to tako i na kraju čitava. Актерите играат фантастично, многу... Јас многу сакам таква естетика и затоа уживав. Како да гледав филмот Годар. Многу ме подсети на Годар. Јесте. И актерите, како што кажав, играат фантастично, затоа што таа германска естетика, не сакам да се изразам дека модерно играат, ама играат на друг начин. Да. И мене тоа ми се допадна, дека многу добро се вклопија во една германска естетика, пак ќе кажам, и многу на посебен начин играат, различно. Многу ми се допадна. И тоа е... мислам дека е многу важно за секој актер да го помине како процес на работа. Многу Дисциплина, која нама генерално недостае. Значи, една фантастична дисциплина, jedna postavka koja sprečava svaku vrstu improvizacije, ali ne sprečava kreaciju, čak naprotiv. Da u tom čvrstom ramu koji on zada, ostavlja zaista izvanredan prostor za individualnu nadgradnju. Ali ta individualna nadgradnja izlazi iz jedne strukture koja je izuzetno čvrsto postavljena i koja traži pre svega i znanje i razumevanje onoga što govorite i radite. I taj postupak u stvari sprečava da glumac izađe na scenu, a da ne zna šta radi. A najvažnije je u ovom našem poslu da znamo šta radimo. Da, u sekoj momentu. U svakom momentu, u svim sektorima. Da. I to osvešćivanje je kroz njegov postupak nešto do čega vi morate doći kao učesnik u tome. I to je u stvari ono što pravi taj nivo. Jer u njegovim predstavama u stvari se izdižu na viši nivo. Ne samo glumci, nego svi koji sa njim rade. Mi nikada bolju... To su ti isti ljudi, ali nikada tehnika bolje nije funkcionisala i preciznije nego u toj predstavi. Prosto to je kad radite sa takvim umetnikom, ono vam nekako sve vas podiže na jedan najviši mogući stepen i pripravnosti kroz disciplinu, ali nekako i kod vas, u stvari, vama osvešćuje vaše potencijale i otvara vam neke depoje za koji su bili skriveni i pa eto, to je bila ideja da se sa njim to i dogodi. A кои се твоите стандарди за добар менаџер, добар директор? Што значи добар менаџер? Добро да го менаџира театарот? Pa, pre svega, znači, jako dobra organizacija. Kako na dnevnom nivou, tako naravno i na višemesečnom ili višegodišnjem planu napred. Mislim da je neminovno da imate jasne planove pred sobom, da ih ne čuvate ljubomorno samo za sebe, nego da u te planove uđu svi vaši najbliži saradnici prvo i da ih razumeju i da shvataju da je to izgradnja jednog sistema. Mi smo prvi teatar koji je na ovim prostorima našim, ajde da kažem, balkanskim, koji se ohrabrio da prvo krene sa tromesečnim planom repertoarskog igranja, pa je to pomereno na 2 petomesečna u toku godine i mi ćemo sledeću, 23. objaviti sad do kraja decembra meseca kao celogodišnji plan igranja
Тоа го Значи, прават представа. сите европски театри, знаеш. Tako je. I кои to je имаат nešto, како sad da, концепт, ali da biste да. to mogli, vi zaista morate da budete unutar menadžmenta generalno vrlo čvrsto organizovani, da tačno možete da unapred sagledate razne aspekte koji vas čekaju na putu realizacije svega toga. I mislim da je to osnovna stvar. I naravno, jako je važna komunikacija sa ljudima, Со светот. sa svima. Vi morate biti dostupni, vi morate na neki način biti i psiholog, da ne kažem baš psihijatar. Morate biti u nekim trenucima roditelj, morate u nekom trenutku biti pedagog, morate u nekom trenutku biti drug, prijatelj, a nekada morate biti vrlo autoritativni, što nekad nije popularno, ili da kažemo da morate biti u tom smislu nekad van demokratskih pravila i onoga što bi nekad zvali samoupravljačkog sistema. Sad, to je sve nekako i delom i pitanje talenta, pitanje iskustva, pitanje vaspitanja. To su stvari koje baš ne mogu da se mnogo, da kažem, da se nekako i nauče. Neke stvari, naravno, iskustvo vam olakša da se u nekim situacijama snalazite dobro, ali je pozorište, naravno, živa stvar, nepredviđenih stvari je jako puno. Mi smo, evo, krenuli jednu fantastičnu turneju i bili u Skoplju sa predstavom Let iznad kukavičjeg gnezda i odigrali Skoplje, odigrali Ljubljanu i Zagreb, predstoje nam Podgorica, Banja Luka, Sarajevo i nama pred put u Podgoricu jedan od glavnih glumaca polomi nogu. Sad, ne možete baš svakog glumca u svakoj predstavi zameniti. Postoje neke ulogi ili neke predstave koje vam to ne dozvoljaju, pogotovo u kratkom roku. I onda se dogodi da mi prosto otkažemo sva 3 grada, rasprodate predstave kao i u Skoplju, 2. Tako da to su neke stvari na koje morate biti spremni. Naravno, opet kažem, vreme vas nauči da ne gubite živce u tim situacijama, jer naravno ranije bi kao mlađi čovek se sigurno teže snalazi u tome, sada već sa ovim iskustvom kažem, ok, ajde vidimo sada kako iz toga izaći. Ali to je nekako, i ono što je takođe naravno važno, da se okružite saradnicima, najboljim mogućim saradnicima, koji naravno više i bolje znaju od vas one sektore kojima se bave. Da. I da imate, pošto mi nemamo poziciju umetničkog direktora, mi imamo umetničko veće, tročlano. Dobro. I da sa umetničkim većem možete da dobro sarađujete na planu kreiranja samog konkretnog repertoara. Da, ono što je takođe vrlo važno, to je da imate dobre kontakte. Kontakte sa autorima, sa institucijama. Da. Ja sam to izgrađivao u ovih svojih 30 godina i sad je došlo neko vreme da ja te kontakte mogu da koristim u najboljem smislu, da uspostavljamo saradnje i da ne samo proizvodimo naše predstave, nego da preko rute ili druge manifestacije koje se zove Naši dani udružujemo institucije opet iz regiona koje razmenjuju predstave i tako dalje. Tako da to su stvari koje su ključne za poziciju, ajde da kažemo, generalnog menadžera kuće koji time treba se bavi. A s druge strane je takođe jako važno da, osim budžeta koji vama grad Beograd kao vaš osnivač vama dodeli u toku godine, da takođe imate s jedne strane kontakte, s druge strane neku vrstu načina kako doći do sponzora, donatora u ovim vremenima koji će pomoći da osim blagajne na kojoj mi najviše zarađujemo, zahvaljujući onome što nudimo, kako da uspostavimo taj jedan sponzorski pool koji će nam olakšati život u toku godine. Стигате ли до тоа? Da.
Super. I mislim da smo na putu da za narednu godinu taj sponzorski pool uz jednu definiciju najbolji uz najbolje, da zaista, kao što smatramo, evo ovako skromno, da je BDP sada zaista dostigao jedan najviši regionalni nivo, da dobijemo partnere iz privrede, iz industrije, iz oblasti u kojima su oni među najboljima. Tako da smo blizu sklapanja nekoliko ugovora koji će nam omogućiti da nekako lakše prolazimo kroz godinu koja nam predstoji i verujem da bi i ranije došli do tih sponzorskih ugovora, da, kažem, ova teška vremena nisu to remetila, ali smo uspeli da, osim i velike i male scene, napravimo i letnju scenu našu, koja je u dvorištu naše scene, koja je naše zgrade, koja je kao BDP arena, na primjer, dobila svog generalnog sponzora, koji stoji u imenu scene, da ga ne pominjemo, ali eto, to su ti neki aspekti koje je važno pokriti, a još ako je na toj poziciji i reditelj koji opet ima, da kažem, neko svoje iskustvo, ja konkretno u radu sa preko 500 glumaca u svojoj karijeri i vođenja 12 godina nekoliko glumačkih klasa na Fakultetu dramskih umetnosti, onda sa tim uvidom, onda je važno da onda to iskoristite i da onda te neke mlade ljude uvodite u selekciju i u ansambl koji stvaramo, jer teatr je naravno široki spektar od tih najmlađih, ali i naravno da su nam i naši penzioneri jako važni, jer sve generacije su neophodne teatru. Првата работа, мислам, нека треба биде радост, со радост да влегуваш во театарот, ред, дисциплина, да, нели, тоа е основата на нештото, ама да не биде тоа страф, нели, треба да ти биде радост. Влегувањето во театар, првично. Јук, те слушам, се многу сериозно, организирано, професионално звучи, која ќе ми текне како некои наши театри функционираат, просто ми е срам да ти кажам колку, нели, нема организација, ете. За жал, но јас мислам дека многу е важно да се држи тој континуитет независно на општествените околности и системот и сите проблеми. Важно е да одржиш континуитетот и да работиш, едноставно да работиш цело време. Како што, нели, живееме во голема лага, ова е еден лажен свет, а на сцена се бавиме со некакви вистини. Ама, нели, како што вели Виткиевич, еден мој многу омилен автор, дека и во најголемата лага постои некаква вистина. Мора да има некаква вистина. Тако е. Еве, за крај некако да го заокружим овој разговор, Јук, сакам да ти се заблагодарам што тешко стигнав до тебе. Тоа е многу зафатен, тоа е цело време и тоа е, кога ќе го фатиш ритамот, темпото, таа трка, нема излегување. Од тоа, ете, за крај да го заокружиме, се надам дека Рута, не знам какви ти се идеите понатаму со Рута, дали имаш идеја да, не знам, да се работат представи, да се спојат млади актери, млади режисери, па копродукции, тоа е многу широко како проект. Ете, за крај. Да. Pa hvala ti svakako, bilo mi je zadovoljstvo, jeste ovaj period godine prema kraju nekako uvek dosta gust, jer podrazumeva i mi smo imali od premijere Franka Kastorfa u sledećoj nedelji premijeru Miloša Lolića koji je radio predstavu Yankee Rose, iza toga pripremu Čehovljeva 2 komada u jednoj predstavi, 3 sestri Galeb Harisa Pašovića, nažalost to ću morati da prolongiramo sa premijerom, ali
i onda Ivica Buljan sa predstavom Idiot, pa to je verovatno repertoar koji možda ne bi mogao da stane ni u 2 godine, a mi smo to stavili u 3 meseca. U sve to priprema rute, naravno, i sve ono što se zove završni računi za godinu koja nam izlazi, a priprema budžeta za narednu godinu. Ali hoću da kažem da nam je neko, kada vratim sada film za ovaj period rada u BDP-u, da ruta sigurno zauzima uz dolazak Franka Kastorfa najvažniji projekat, jer mislim da ta unija do koje smo došli, moj prvi saradnik koji je izvršen producent BDP-a Srđan Obrenović i ja, do te ideje regionalna unija teatara, jer je regionalna unija ruta. I ta ruta je dobila u stvari jedan naziv koji je toliko simboličan i pokazao se da je ta odluka da se formira ne sam festival kao takav koji se dogodi jednom godišnje, nego ta odluka da se na svaka 2 meseca menja domaćinstvo, da pritom ne bude takmičarski, da ne unosi neku lošu energiju i tako dalje, nego da zaista bude jedan praznik teatra za sve nas, i za učesnike i za gledaoce. Mi smo počeli svi zajedno, svi teatri, evo da napomenem, mesno gledališće iz Ljubljane, Ulises teatar sa Briona, odnosno Zagreba, Kameni teatar 55 iz Sarajeva, Dramski teatar iz Skoplja i Gradsko pozorište iz Podgorice, uz Beogradsko dramsko, da kažem, smo svojim ličnim nekim kapacitetima i formirali, pokrenuli, uz naravno potpisivanje prvog protokola u Skupštini grada Beograda, uz zaista jedan izvanredan prijem predsjednika Skupštine grada Beograda, evo i dalje Nikole Nikodijevića, koji je dao zaista jedan vetar u leđa celoj priči, a onda se to nastavilo tako da sada je gradonačelnik, dugogodišnji gradonačelnik Ljubljane, Zoran Janković, prepoznao koliki je značaj rute i nekako smo ga postavili za jednog nezvaničnog ambasadora naše rute, a na primjer grupa Triglav osiguranje sa svojom centralnom u Ljubljani opet prepoznala značaj festivala, pa je ušla u ime, pa je sad ruta grupa Triglav. Hoću da kažem da je ideja, evo i da završim, da je ideja da se pre svega ruta stabilizuje finansijski, jer ona nije naravno jeftina za održavanje, i da omogući svim teatrima zaista ono što je jako važno, da dolaze sa najboljim produkcijama, a ne sa produkcijama koje u tom trenutku mogu finansijski da otputuju. Taka je sega, da, za žal. Tako da nam je jako važno da idemo ka tome da zaista da to bude festival najboljih produkcija svake kuće, samim tim i najboljih regionalnih produkcija, da dobijemo sponzore koji će ojačati čitavu tu strukturu. Mi išli neke evropske konkurse, vidjet ćemo kakvi će rezultati biti, ali ideja je trajanje. Ideja je da se traje, sutra će biti naravno drugih rukovodioca u svim tim kućama, ali da se od toga ne odustaje, jer to je benefit za sve. Točno. Tako da to, da, ja jesam idejni tvorac, ali to ne znači da mojim odlaskom to treba da prestane da postoji. Naprotiv. Točno. To je jako važno i nadam se da već koprodukcijom koju planiramo, da li će ona biti 23. ili 24. znaćemo za koji dan kada budemo ovde imali sastanak sa menadžmentom rute. Ideja je sigurno da se uradi jedan, za početak, zajednički projekat koji bi se vezao za, naravno, jednog pisca, jednog reditelja, ali za na primjer, 2 ili 3 glumaca iz svakog od ovih teatara, i gde bi se na svakom otvaranju ili zatvaranju rute premijerno odigravao, kažem, 23. i 24. Tako da, to su sledeći koraci da se ta saradnja produbljuje. Da. I evo, već je pokazala da smo na konto rute, Gradsko pozorište iz Podgorice i mi već uradili bili jednu zajedničku produkciju uz Budvograd teatar, Zeleno čuje Montenegra, Mome Kapore, Nikite Milivojevića. Mi sledeće godine sa mesnim gledališćem radimo zajednički projekat koji se zove Budućnost na temu ekologije u režiji Žige Divijaka, jednog od najinteresantnijih mladih reditelja. Tako da to sad znači još dodatna povezivanja koja je u stvari inicirala ruta. A to je smisao, evo da kažem, jeste povezivanje, spajanje, širenje
širenje jednih ideja koje su važne za ovo vreme, a to znači da pokušamo da pobedimo sva ova pojeftinjenja na svim nivoima i da teatri ostanu zaista jedna ostrva na kojima se i dalje neguju prave vrednosti, neguju najviši umetnički standardi i koje ćemo čuvati zaista, u koje ne smemo dopustiti da uđu neki drugi nažalost standardi koji nas evo već dugi niz godina pokušavaju da preplave. Tako da to je važno. A odatle onda izlazi scenska istina, sa scenske istine izlazi životna istina i to je ono što nas drži i što je već 2000 godina drži teatar kao, po meni, najznačajnija umetnost jer objedinjuje sve druge umetnosti u sebi. Да, точно така. Не се надевам туку во еден период како да не му бевме потребни на целиот систем со короната и тие случувања, но мислам дека театарот има таква сила, таква моќ да се само да го живее цело време тој круг, да биде само одржлив, како да кажам, тој секогаш постои на некаков начин, ваков или таков. To je ta tajna teatra. Да. Фала ти многу, Југ. Hvala. Sve najbolje. Улиците на Белград и посетата на најголемите театарски институции само ни го потврди фактот дека во Белград се случува театар, се случува уметност. Разговорите не инспирираа да ја продолжиме соработката со нашите долгогодишни пријатели и соработници.